Eli Khamenei pedigree li ser berdevamia meyandin a oraniyama 6% dike. Eli Khamenei rebere rejima Irane li axaftineke de idea dike ku oraniyoma meyandi ya bitiratia 6% bo verzeri, pishe, jingeh u vizeye bo Irane hevceye. Ev yek li haleke deye ku li pirania van beshande bitene oraniyoma kemtir ji 4% te bikaranin u bitene li besha le kolinen zanisti yen li jeribangehin zaningehande. Oraniyoma 20% bi awayeki gelek kem u sinurdar te bikaranin. Eli Khamenei di axiftina khwe de her jure danustandinek digel Amerika bi hisaru bechine hesi bandugot. Komara Islami meyandina oraniyome nasekinine u danustandina digel Amerika çi kazanacak bo İran'e nine tene hisar bidudeye. Pedegiriya rebere rejime li ser berdevam buna bernameya meyandina oraniyoma 6% li haleke deye ku Donald Trump serkomare Amerika'ya bir rohni ragihand ku rejima İran'e mezintirin piştevane terörizmeye. Nabe biti avayeke çeka nafki hebe. Ji Aliyedin ve Rafael Grossi. Seroke ajansa navneteviya vizia navki, ragihand ku rejima İran'e şiyana meyandina oraniyome heta tiratiya nehve cisedi heye. U beşeke oranoyoma meyandiya 6% liber deste rejimeye. U beşeke velijer kavilen binkeyen bombe barankiri demaye. Evyeka egera erişkirina dubareya İsrail u Amerika, bo ser binkeyen rejime gelek zede dike. U ji Aliyedin rebo dorpeçan vekiritir dike.